Ansa na yebe boaboa ye ho ede kase no ede abra na ate se ye nua be ma Libya burger nana ya oboa ma ede ade bi fa mframa mu ede ema wo na ne nyina no eye se asam no enya Ghana fo nyina se de Ghana fo pese wote ase no ebi ti ase ebi nso enti ase na ne nyina no eye se yenua bema Jachi Kwesin na asam no wankasa no ye ka no san se omanfo be kai na o ma hye nso a enna kakra nie ana ebeto dwabra eja na obia eboaboa no ho ewo mpasua mpasua si so se wo pese ne manfo esoma na Ghana marase bedwam se de be ya obetimi asi o manam se emarase bedwani na no mo no ana owura Jachi Kwesin so sa wodo ani kyerem ewo mfimfiri mantem ho so ya papa yi na kyerɛ se wono so agiremu pa se ne manfo ensoma no na enumo no ana ba yeto aba no ade wie ye no ena mpanifo bi kyerɛ sɛ da bi owura Jachi Kwesin hwe ne nyanya mu pa na hwe sɛ de eniema ne nkrata sam esitie no a wopani no sabia kronto onye Ghana ni na adenti na Ghana fo ba apesie na wo free Canada na pese wo apesie bebo mu e ba sa na yasisie pa na wo wasi obi ho kwan anya ade sɛ wo ne wo ye no ebetimi aboa wo e ba no sa na akwaye emrasem emrasem so de ka no de wonim ya ka no mramu enti ampani ampa wo wura bi e fe ne sɛ Michael Ankoma nimfa wonu ayobi a wote saa empasua no a owura Jachi Kwesin ejina yeso manfonto no so aba no wacha se da bi asem no emu odu che no na asem no kase wo san mu a wa hwe no wabu atacha enti wotabira asem no akopiem e wo Supreme Court se Supreme Court entrechen mu se sade niam asi kono saa na tie de a oni asem bi aka na mom no so mo bia nkrata mu hwe pa na owura Jachi Kwesin sabi wo Africa Canada mamu sade nkrata asem na dansedie kire no pa de na owura yi omne ne obi ka e wo mpasua no so ampa asem no ekọ eba na sa akoye mrasam no de na emranimfo abam e de ma owura Jachi Kwesin san so na yewura chachi tukata wono so agiram tenten e de ma owura yi na enumo no ana judgefo no ekọ atenase kire se bie nkrata mu a se de enim se mrasam ba ne sa no a na esi akoye no na judges ya wotenase maako enkono ana etenasam no so eje ba na judges awatena asam no so no owura yire Agnes Dozie ono so eka ho saa so na nene Amagacha ono so ka ho owura yire Mariana Obusu Getru Tokono ono so eka ho Kalans enyenega ono so eka ho saa so na Professor Harrieta Mensa Bonsu ono so ka ho Emmanuel Y Koledu ono so eka ho na afenso mpanifo bie ya eka ho na numo no motena asam no so no kyerɛ sɛ da bi asam no de owura Jachi Kwesin sɛde wo kyerɛkyerɛ mu no wasam no emu ha enti omo de to wanim se eneda yi ekọ no enya de so betimi afra wo ho se wo ye mmarase bedwane biem adwuma biada ye mmarase bedwane etimi ye no wo enya de se wo betumi aye biem judge fo no kwa atenase no asam no enum ekọ faako ena mienu nso ekọ faako na kire se enum no ekari we se de ekọ Ghana mmarase bedwamu a akwa bibi te se bia dom kese no na afa na dom kuma na ewa afa no sa pepe na ekaye na ebra asam no ba wie no tentene nteta nyina ekire se owura Jachi Kwesin ya kire sa sen honum no opani no se de wonye emarase bedwane biemu a yegusua ya ye di akire anwumre no nsia no sansan foforo bia fra akire ba de beto aso de amamo so man for so na sentam dun so ahyase amane muso ye papa ene ho no mo akane ane timi je ne ho praso be se minute num minute aduonu na maye ebeba so krampo no antumi nyina so se ne man for no pere nam so amagana de hye bi no hyase se wo mo kasa se Dr. Matthew Opoku Prempe so for ye ohwe nyina ma hoden won sem so papa yi ene enkane amampanyi na do bo ne didi ne kwahye ngoma hye hye ye se ne wosi bi bo adwuma wadre na nya asem kuma ma de hye no krampo ebo won sem shra de mo wura yi kire sampa wa kire papa so ye adwuma wura wo se ade a wotumi ye mane ye na enu na ensansama wodro Ghana fo akeka se dum so wura ne ma ne homne so se ne no se ngoma hye hye ne wo ye no no ena no payi ada ye nka bi hyemu wa frensem trofo de ato monim se hwa momra metie pa na nyo no kwa na ne bedanie se ne ade na kwa ye no ye ka ne nyina ma hoden won sam so na adwuma ne ye ya papa ene wo de bi be kwa nkramantemu framantemu ba bia bagine de enu chechi wunti na amana basa ne sa ne ntino woto nsa che friends and trofo no akire mu de enti ama ne dum so ahyase ene ma ne muso ene enhyehyɛ yahodo a ene aso ende gu akwan mu se ne be ya dum so no yensase ehunu biem wo bro friends and trofo no wono kasa ne atwe bi de gu ahoma so mum yentie se ne onum nyamfo ne nsam kaye esibi ekoye. Not long ago, the galloping effect of petroleum prices was the talk of the town. Everybody was worried because we don't produce
even if we produce crude in this country, we import more petroleum products to the ratio of 5:1 than the crude we produce in this country. So when you hear people say, oh, you are making profits from your export of crude, use it to balance your import of petroleum products. It is not a one-to-one relation. We don't generate enough to meet our importation bill in that ratio. So yes, government is doing things in that side to cushion, even though we might not feel it, but to cushion the effect of a galloping petroleum product price to everybody. What is interesting is that the countries that are exporting huge, Africa #1 exporter of petroleum or crude is Nigeria. For months, they have been having shortages at their pumps, petrol stations. Near your turn and carry your swap for ya one on the show, you know, what they want some so Dr. Matthew Opoku Prempe. From to break us, no Gusuya, ya de Emma won not there for the name and some victory. Adiatia Bia and another day said, yeah, or Mahne Yaw Adubuache or Chasse, Ahumache, Ebren Muano, and then so Sapa Pepe and our sign a bano, not just say, or Bob Juma Sadia say, and a Sadia a fatapa. Now a new one and executive secretary of the National Labour Commission. Honorable lawyer of Fusu Asamoah, Opiemu, a Jumadian Sobrana, one no AD and Como, and I watch them say, Omodie, or my ready papa, Sadia, a Jumai 4 how a new Musun, or Mamma near, or Mokodan, Damo Dabjay, and a Nema, or Montiase, or Jumanuminano, about say, or Moya. Bedwakuo ya womo na hwesa pade ho nsam betimi akoso na obi ho atimi aheha na dwuma wo ye na niema ne akade sika wo se de ma dwuma ni sade nipa no si bu adwuma no sade wo si keka kodo sampa ohia akade kakra ya betimi aboa no watimi ya adwuma no akọ nanim no omo na hwesa niema no so na no mom no wo kyerɛ sɛ omo ya ready pa omo aboa ho bibia ya krado sɛ omo ne aban no ebesia na niema bia wo so mo de gu akwamu na hwetimi aboa ma niema timi akoso adwuma mo ye no so no omo atimi asia on the one assembly say or take yourself or placement billion uncle. It is to suffer or employers, Ghana Ministry of Education, Ghana Tertiary Education Commission, and Ijinawan. Any say with this salaries commissioner, almost Musika Seminole, Market Seminole, Eba Commission. The commission is a mono. Now you may be all right. The woman you got national CC, what the Bedan Commission. Now he is here. If you only the commission ma ho akonya se wonko e ma wo mre se wonko no wonko ka be busu ba ko na o me boya mane na busu ni internet eti e sa mo mre ka ho se o mo kan ki me je ye wa che wo se o mo be kan ne ti no be boya mane na se o mo de be dan ya commission e ba sa commission nan ka sa be na se e de ba so fu atna na o mo ate no man ka so wa eti o ma ye ma wo sa akonya ye wa che ni mu so be ba be boya mane e wo ye ana se kan ye the commission mo amonka enu mo hono na pe we if you dey tell mo only mo mabre ase no aka na mpuno nti but o busuka no mo ye se so wo bishia wo ifiada no so ade na so ne de mo mabre won se ontimi ni wo misia o mo ontimi masa amiti no nti ko mo ge so mo ontimi ma de ni dress da popo emu wona no mo san bi so se e ifiada na wo ontimi ma na eduada o bo tiatia nti o mo de be na yin sa no na ke se yenso ye sa e se ontimi twa ba commission ni na ye sa di kuntia o mo kan ya aye da area ni ye entiatia ti e be se be ya school for chairman the board of Maniano and so on and next day the Ministry of Education for Ghana Tertiary Education Commission there will be some salaries any for him. Honorable lawyer Ofosu Asamoah were National Labour Commission Executive Secretary now to Sanopai Adiatia Bia Jumadi Sobra or Mahini Yawadubuache Etiagwamu no Utrifa Mu and Sasemi or the Daniel. As I said, strike was some more a young gentleman how my can ya no. And yes, St. Monica Sankua and Adia here womo. Walk or down Methodist College. And once you dear Jad demo then near Tenesa the chef for the shoes, Papa and Sakaye. A Babaka woman so Amadi Shafono. They say a woman so done the woman, woman Yane, a was Sukunim. Yakwa Masuniani Manuel Sayako could dim commodia found near Bisansa show. Says here and one situation no at to say. Imama hey. Now, Chimu and Nipa a year Juma or at a chef wanted to be a Mitre in car, a Kua or one day on at a chef for Nimum, 1 year Juma a Buama, the chair, any additional cosono, 1 doom fiddy, 1 pence, 1 kata,
won kukuo won chansen won silver ni nyina gu ho se enya de se obeye adwuma bio esan se aban no ni wom eneni ye ne santi sompa centrofo se yebebo pini asukufo a ewo odan Methodist College of Education yenu mo abidin komo abiton se if se ebra mpanimfo edi onade won pension trodua ne yakeka ho from se wonye adwuma emwa ema adekye ni adesua nkoso no wona wo ho a woje entete no se enomfa no fa na ohaw ne abenete kakra um ne se ade se adesuafo yi tro nsohwede nenso bedro nwumre awia etan se also kope bibidi ntino na wonam krom na sei na adesuafo a ewo Akimodan Methodist College of Education for the toast Sompa Central for enim. You are providing ourselves food, but principal and also trying to best and also be boy in some little bit needs be a survive or kakra. The very idea to me, I am a buy me am quite to me food now. It's a challenge we are all facing and we have to abide by it. You know, we are director boy pa at the end of the day no bani be kasa even though sebiane na ma kra ne kasa che no kra timi ma yakoma to yem. So for now there we are all coping because once as a citizen the challenges in the we have to all cope with it and things will be okay. Don't mean cook room on your own. I also seek permission though challenges are colleges in the brave facing here, but yes, still, you don't have the right to go outside without asking permission from the authorities. And they say, medical for fine. Because of challenges we and Kayanya college are crowd here, yeah, students in PAP basa without the authorities of the college. You know, I will be permission. Based on problem, I'm gonna be permission because at the end of the day, the food is not coming, and the food is also a life support to we the students here. They just go buy their food and come back. I was your for your money boni Emmanuel Osenia Ten and Kano say what the reporter who draw brain addition phobia asanso di ho enkomoi. Na ye ko ye nim ye ba fa homa no so no afanso ye nua bema Benjamin Kusi akodin komo aka ebosso esiso ewososo say ya na chese wo twa 360 na o ko wanim na no na board chairman Edema Gihog owura laye kire se no kure ni o omo sra ban no pa senka aban no betima ya ade bi ade ama wo mo a enkomani betima ya agipa ane yebusa aban ne se ede asemo na o maka kire mo no se bra eye bibi ne nyina kire se wo ho na Gihog ka kire yen se omo pemfie maako enum se de be ya eto ho nsensam no ebetimi afiri ho se be ya wo mo benya kwan na agya enema ne akade a wo mo de eye wo madwuma no wo matumi aye na eba ne sei no na akoye nsam ne nkomobo bebre eno nti ya soma ye nua bema Benjamin Osei amana Kumasi shoe factory honum se wonkoi na wonkore se de enkomo ne amanebo no esiti ese so omo pe emfie maako enum ahomegye ewo tuotu amu sade ebeya enema wokra edi fira mono ne ba wo man betimi aye o madwuma no eho betimi ahenha wo na kwan so sebeya woni a oye adwuma so ho no wonsa ebetimi akọ o ma no sade se ne sade efata bia no omo so ho timi ahenha wo sa akwan no so enti yentie sade wura laye ne samtrofo di nkomo enu achi no na yenkoye nua be ma Benjamin ho no wa amane emfamre. We don't have the leather here in Ghana, and we have to bring down the leather from India and at times Argentina. We are asking for some tax relief for minimum of 5 years so that all the leather which we sell will be tax relief so that we can be able to produce the shoes at affordable prices for the school children. These are some of the things that, or if possible, we also asking the government to give us some off-taker agreement whereby we'll be able to produce for most of the security agencies and all those. Sachimoto Sanders policy started in the 60s by Dr. Kwame Nkrumah, and it was the Kumasi shoe factory which was producing this Sachimoto Sanders. It's a sit-down technology, and we have all the machinery over there to be able to produce for the school children. There was an arrangement with the then government to buy about 250,000 pairs yearly for the right to board
chairman Edema Dihog Ninsem Awadia Tuja and no Ura. Your friend said Dr. Carl Ayika Laye and all this handsome way out to Januano. Said the medical cardiac Samuel Kwamanoso, na Yenia Bema, Benjamin Kusi, Akudinkomo, or Kumasi Shoe Factory. Benjamin Mahai, and Mwakwabanso. Ya, Janana. Bibia Boko, dear Minia. Yamina don't be Boko. What our master, dear Dihog, and Samoa, and no Madison, dear Yamakruche, Edicoto, Abanim, Esity, or Daroma, Okohono, Sayan Casana Samno, a musitie. You Nana, that's a match of some petty women. A year at Jumapua and a night your friend Marty Shoe Factory. Now the city and what one and one your friend defense industries holding company limited. Are you trying to see a people? And no, I said, a year Jumapua and Canadian, the man is like William Abuan. At the mat, ye Kumasi, a jasso, and then put ye switch up 1 year about Bono. In any other way, not a day, but a few who had yet said Jumapuro. And Che, there, give me any do sooner than when you put the Glepiano, it is soon as how about one just to say. They said that I'm finding them for our mamma surgery, a Jumano, a guano. No, I buy a and one time to name what you can't say. A Jumay over Bible soon, and we do not so. And my Jumaphobia or more free Czech Republic. I saw 1 night limited. Or what about the soul? Say, Omonic Ghana and the camp of net mercury. Or my country is your name and a form we are. And for yes, a bump of 1 kwan, a better name. Or more betting I am for 1 day. I'm a top of Jasso. I'm a Simamquai, what Ghana, Anthony. I'll appreciate them when I live in your top of Wavy. That's it. Then to start with, over the Juma. And Juma, I find by ya, and after we are. So look for 3 Czech Republic or Bible soon, Juma. Omodani and Yanka, Juman, yes, I said, Juma being in Anka, at me, after I find a good time. Sabre, Jumana, upper something going to be at the Sabre, a damage to open cuckoo, Nasso, and let them be Coco Raymond. In Nipan, and the Kaya baby, June 9, and I Sabre, your own woman or more years, Juma, the Fidia, and then your money is to find a woman to share in Fidia and Yama. You would then want to Sabre, and if Emma or more, and so normal year, Jumana. Nana not as a year where said, now and someone on that year, some no to that. And Yama has not poetina or more ship, they put them to Muna to move on now. They give it to me up 1 minute, you may I see me at happy day and now. Now and someone on that you wanted to that, some lady and Comunia to Capotina. A year and $1 of a 10 and you know that you have other church, now as to me, I'm not when you go to Yama and Juman. Then put them for mobile and come up and be at now. So, I'm ready or 2 and you won't start at the baby at this about me. Yes, well, let's not opinions and almost me in the I've been so seven of almost just a year and 2 hours at the day, or would you make you so no, and also some fire that I may open and have my shit at 40 afternoon to be make out a call when the Nipa Bay do 9 pen and walk down radio. Almost Mandan Boko Diana is people, me is the Dia Uma, and Quebec after the bear, and Nipa Bear against ya. I'm on my years, man. The Nipa is do 9 pen, the woman more stressing, I find best tools and now for better than Yaka show man. And come back to me, I have after Nipa Yakamu, and the Jumensu at Timia Pija. Then to time they do the Pimu, Marty Shoe Factory. Your friend defense industry holding company limited. I try to get the people. I won't yet have one. Edema, a switch up for any info. One for a gun for giving I even have yet. Somebody don't let you make one. The Juman is the hot. Emma, the Juman, and one for any, and one for any, and a Juman, I had done for Cocoon in video boom. I see what I'm ready. I done it. The person view. I see a man what many actions that will trip. Therefore, it's ready. The way you want to 8 million for 80. Sompa Kase3 Midday, and you come to see back and money about 10 years because now, a Jumaya phone be war, and now a bindi hokra. Sana me call you dear, on some say penny power dead Jumana, and no. That lady when you want to see a Benjamin Patch and say, Easter, Ebe, H1 Sana, or Bebe Jumana, yet mean Ponina Babacasa. Now, Betty a chram, a cosona, a normal friend of WO or saying, or nonsense, say, won't mean any penny in a Juma. And Yentina, dear, so Bema fine, Ama, 1 year Akasa.
Ma yenase Benjamin aka Ebosso Esiso Epaiso Etraso Ewoso and out is all the sansim we atu edwano ye koyenim. Ya kamo saya Sompa Kase3 boso no wagusugusu awuti abusuafo channel si adamu live e wo Facebook ho ya Sompa 93.1 FM anasa Sompa TV Ghana Sompa TV wokọ ho no mo abenya ye no ahweye fo adwenkyere wo susuye na bra ne yankenkan wo Facebook and YouTube enso emfa emma ya to ansem no so na wo man mu sene anim sededie no no ma ho hia wo manfo no sanso ne yapom de won sam ya ne yemfa ne agorokora nti druma bia ye mpanyimfo ye hwe sene ye beya yapom de bia ya do ekwaja ya hwe no wo betumi asipi na asitade ama ye sene be ye na de hye kwa wo mo betumi an ha wono ntem eno na na no pa ye te won ka bi hyemu na de hye no ba be fere ze hwe mo mesen ko hwe kwamfa no chia ba ya sabia kakraka ye kokwaja ya hwe no akokwa sere ya bo prr se adwadifo nkonkotre no mu nkodi dwa sene adwadifo akokwaje wono maboso na busuafo nya asem kuma akora wo ne oduro no ma wonya ba bi kura na do na yasi enam so menne ya man boni na na ya obo ama libia boga na na kwakopie honom ya ne ba bedi nkomodi afa asemi ho na na ma hai Osia mejuso na na kwa ya tesai Osia meka ne se sa netie if we G runabout na so na ode father na bant ma hene ni mo ho na ode sane akọ be runabout and na eye konfanoti abanye asabia na ni mo ho a ene oduru wa bo nsem na ma yen say a pan ya wasese ne niam kakra wom say table so a wasese bibi kakra wo so na ne chiri yesi ne so a nyina say wala tu wala say ani maso ya na wo mo edi pe bibi edi me person ka me bo pini wo mo na nka me ne wo mo edi nkomo kakra na mabusa wo mo say baby o mo ti a uyi say awia kra no mo tim edi dwano a ya wo mo tie no say koba say bia ka di kura nya me fasa ma wo tete praga baby adnani a kire ho no mo a ewu se baby o mo tie no kra na ehu de ma wo no nenso gwa no chia o ma dwe o mo say nsem dwefo mpempi ya na ye bobo pini o mo sa no a ebi kra na mpanimfo hu so mo te baby sa edija na ye kwa akọchi o ma dwene abaso ami aba be yi o ma firi o no ma bia o mo anu aduane abowo no enti o ma mpese ye bedi nkomo nenso mia be de mani ehwe ye ni video a kuku a eni akoso asomo amo eye ho adwuma na ye de ato ye Facebook page eye Sompa 93.1 FM so o Facebook no ohun se o ma agye ani mu ho no nyina boso o ma agye ani mu ho no nyina boso ji ayasabia na ani mu ho no mo na o de banana bantma hene ani mu ho de akọ bantma krona mu dempo de sane de akọ be runabout no we say gadifo no ti wono mo edi dwano a trotro ni taxi drivers no so no a create station kakra bi ho omo mu free santase ene ne mpotem ho no mo nyina eba no oya ne duru ho no mo obesi bantma so yes obesi bantma trotro no be gina ho a nche ho a na ne wayi na si ho ne onyini si ho no mo so a wa pakika ni gina ho no mo a wo pai ebi asantase okobe ebi so pa grekenzma promoase ebi pai ebu akwata no so ebi kura pa kura sunya no ene ade a station pa eno makreti wo ho a eno so no we say man digja omote ho no ho nye save na ebi ade traffic ba no a drivers na so no ena sa station no makreti ho no eno so ede traffic pa aba ta ho no no a postura ubusa mi a ya me enum die enema entwe ye wo G runabout no so ene konfonochi aba ya sabi enimo na bantma hene enimo no wudi stane ede akọ be runabout no beka se enema ntwe ye kra enti ema traffic cars ebo peso ho pa sisi akra me gira hai enwo se ambulance bi eba konfonochi ho no mo na sane ho no masi aba peso ema cars ntimi nkontam enko hwehwe so ntino ambulance no break akra asana wotimi etwem ho won se police fo gina ho no mo a wo mo direct traffic no enso obeka ne se ba ko fo ntimi nkire damfo adwuma no so enti kan ye beka se Kumasi Metropolitan Assembly mpanimfo offer Sampai ene ne mranchere ne mabawa no
se omu tutu anamo bi no mo akosa bia ho na so mo aye bibi ho no mo yi ma no kra fi ho no mo na sa station no a omo akreti ho no se ebi omo ye ne se cars no ebetime gira ayi nipa esi ho ne mum omo nyina ho enload a eno kra be boa ma traffic flow no se ne kwesi broni be kanu no akontem kakra ntia kosia ubusa ya na ne awie me ba ya ma ba be hu kakra eno no ebo ma twema nkwansa boa me kakra ye hwade bi o yenim se bia ya ka no enye bia ya eye kuma bi keke se ye ka ne tra ne agya hwako eye konfa no kya ba ya rosa bia ya se koba se wo bi yade ne ya we ne mu aye den a eho ne ye so ne de ne ko na asasie ya ye kan ya wo kya ambulance koreba na wonye ba bi mfei ye ka ne ye bambom nsam so ka ho bio anyam bia no ya konfa no kya ba ya rosa bia ho no wo mo bambom nsam te sei ena aso se won ma hunu se sa nneoma wei ekoso ho no mo a ede na mo tu na mpanyifo atu ede afa ho koso meka ne se ye ka se bia konfa no cha ban ya sa bia mpanimfo no mo ntu a ebi o mo tu afa ho ne se ya meka ne se ebe dire dia ma wo mu kakra ebi se adwuma ne so se ne meka se even police officers kragina runabout ne so a o mo direct traffic se be na ebe contem be question so ne ade no edine etuani ebe ka ne se Kumasi Metropolitan Assembly mpeni for bem no beka eye konfanotia ban ya sabia mpeni for na empo when you mention na bantima abem na so no so omo nyina sa mpeni for kuokuo miensen kabo matusa no mo we a eni e bia be wana eni be 30 minutes ono ma yi omo nyina afiri ho egerefo na bia ye kai ebetuma yi omo do makọ restaurant omo akọ no makọ akọdigwa cars ye pake wono mo load ni pay ye betima yo mo so fri osa e de o makwa koka o mo load e wo kate ya no ho ama traffic no etini e flow e na ade ba ko so se me remfi ho e konfano chia ban ya sabia na esi ho no no referral unit e de ma ye ni a ye wa asante e de fra kosoro no asante mantem mo e ye bunu mantem no mo bunu east mantem no mo ahafu mantem ne ka ho e na empo what's the custom? It was on the case because Kamala Teaching Hospital. Na a year almost a confrontation no more day ever. It's a referral unit at the a mantam be do a kitaka watch and stone close into a sanga yakana and yet trasa and yet sa keke. It's a home here, stay and pen for a bekika or DSC Kumasi Metropolitan Assembly pen for Senamikayano and Ebia. Bank Master Metro no na ya Ashanti Regional Police Command ene Asante Mantam so afọ no omo kabom na se omo etu anamo eyi omo fiwa ebebo apa Libia boga bo ameka kro ya hwa de se sia no aye ka no ye nim sa ya resabia de wo moton nneoma yo yate nneoma be sa na won moton wo hono mo a enti ama ne ambulance kura ba wo munya akonya no mo nkohoyi pasha nneoma ne de doso ebi kura tunton phone ya koso ekuta wo ya de hello ebi tunton eho case ne charger ene ne earpiece ne your friend say battery no me ade omo sa no omo hihye gu ai ase tense bi musa na omo de tie egugu ase nje ya na kese opiana de no e de akoba we de omo hihye de agina ho ene wo omo so omo to aduane pa unse be bia ipa ba ku mienu miensa hia no that's the boy your funu be dan ye ka be pe kakra tu enti aduane so de omo tuntum bi ho na uye aduane to nchene a na no na nti ye ba ye ne ho akade nose mask ne ade omo tuntum bi e ho ene chese ne ma be wu so omo tuntum na ade fie bi kra ton paboa rubber paboa ne ade ebi tuntum bi ha no ne ade a na unse asaso akwakoya ya sabia no se ko wa se bia ya je odihie bi ato ho no mo a hospital niama bi no mo a e bia obehia ene ye de ahye no aya sabia hodom no tituru ne ma no omokọ awo so no e bia wo mo rubber nom ene sa niama bisa no omo tuntum bi wa ha se ya ene nyina no edwadie pa nya asam ketwa na manfo di no konfrontia ban ya sabia enim ha se ne eye runabout yi nana yo bra fie wai ye twen Matikosia. Yo. I was your phone and a bon como ye a money body nana ya bo ma Libia moga and now coin I was your from our Facebook ho a Sompa 93.1 FM Sompa Ghana and na Sompa TV ni nyina no in Facebook ni YouTube ko na search ya wo benya bi no hwe na kwabi
hwe video yi pa ye da so yi eno na tamana boama a report na make ho asem no mo amudi achi e wo Facebook no mo se enua bi wo sha Africa we ya wonyem ba bia wo gina no won se obi ton fon ho se de na boama e kan eno ye ba bia ye fa e de kɔ hospital no mu hon ba bia ka ne etwam no obetwa run about no no afa honom akɔ nanim ɛna ba bia ye nua ba ne gina no ma me bi ton koko wo ho mo amhwe in Facebook no se koko chance kakraka no mo ton no mu no eno na ewo ho no ena na chipe so se nsuso no wo kɔ ho taxi rank wo ho ya o pe dropping o pe den obenya bi ewo ho hospital nanim ho na no hospital nanim ho na no taxi rank ewo ho ya kyerese wo na o maye a etimetena so no wo na chi taxi rank ewo ho enso ho bi enso ho bi ena wo wura mu a won se kwan yo ba bi e fa wura mu ena yo ba bi e fa pie on your left wo wura mu nso so no ho na ye nua no ma oton kura ba ne sa ne manema se de na wo kire mu no o mo so age ho nyina so e de aboso obi nkasa asem mra nanso sa asem si a asem o ye kan ye be kan asem foforo efri se ya na kumasefo ni bi e pese de bia no ye nka wo so na mpanifo ko kan wo so a ba ko ka se e bia sabi wano aduane na mpanifo etu ade agu nti esre mpanifo se minim de wode ho ma wo mo de ena minim omo ho no so na no me hweda kwotena ho din eheda tokoko etena ho metena ho bro beye 40 minutes e man na titi ticket ade ma no wo tete ema wo mo lie by lie me twe me phone ye se me video no na police ni bi hwa me na msane me phone no he me bottom ena me san ba machi enti na eyade a ekoso e wo honom abusuafo ye beto aso na yakọ yanim Ghana nsam no bi eno no na ewiase to bere bi ade bitimi si wo badwene ho a wo nte ase na empania kan amya beto se bomofo ne yere nyantoma mfura no na fura bi tira yentimi hu se ebia eye no bi nti de a se wodo ani kirem ewo osino senior high school a ya no ewo poye mantamu a yenua ba ma ye fe ne se Justice Do wo kira de wo senior high school mu ho obi ntimi hu se bia sasabonsam bi na bia da ne ho adi a kire no o se bia moti adwonso na bia watwa mu ho se di asem o wo se ade kire no kra onya enkire biem na de kire na wonya nkire biem no nyina mu no wo se wo kwama yanka wo akotwa nam na sami de nti obi a wakotena teacher training college a sua de nyina ti wo ko twetwa nam wo se ai mi ko twetwa nam ei bra wo se o bra Germany abre yese bia agro na asem no ba sa no agiga na fo nyina ensam amempo na busuafo akra twene ho a won tese se do musi abo Justice Do ho kapa no a wono be kira de momanya bia die no so go twa nam no agi wo nsam na asem no ye pese din komo yie pa na yete ase ade bi wo ho no mo a wa man nipa no a won te ase yie papa obia ne de nti a wakoso ya wo ye na twuma ono nti mpani se wo pinche nsu a na hu se kɔtɔ wo ho se ne bon wa pa no hu se de niema esi ewo mu ono nti ye toato ahoma no nyame ya atom na ye nsaka wuru a Justice Do ye ne wo so won kira de biem no yo nyame atom ye nsaka Do owura Do ma han Sompa TV ene Sompa FM so ne o mejomoso Brado na bibia boko de nyame ado me ho ya pa ai teacher Do wasem de agiga na fo nyina nsem o ma na nyom wo eye normal wo ho normal yeah no wani gina nkwase dwuma no ho a ya wo ebra wo senior high school wan wura mo preko wo ko training college na so hu se na nkwase fo hia mo ntwe kwakọbọ mo with your experience our blackboard animu yi de wo mu ni se odo manage ade kire ho but me yobi so a entrepreneurship so ya ade bi a manage ho pa enti no as an entrepreneur no ade ba ko ade mienu bi na mesua free mo se one no be take risks and a two so no obe to me identify certain opportunity na one make you worth out of it enti no risks am taking is me jai ade kire and a two opportunity am who wa surround there no and say meko into my ankam na me ncha so no me san a Greek student into no ebebo me pa sade ye sitwe sekantia no esanam no ebo asradra no yi nkase no gu baabi no na ye wo fe pa na se ye kummua no ne ye twitwa ne ya hohoro ho yi ne nsono ne ma na gu baabi wasam no still amede me ntia se sa obra de wo mu ne se asase so ha ne ye wo no de ye bre nyina ya de ba ko sika enti no se hu baabi a wi se ebetini abo ana mo ba no so no me profession ne so no
me identify that opportunity with my profession. Me say me come to that place so yo minima akatua wo gye bosome ebra na wo kyera de ne de se memfa ne se bia akatua no na eye 10 Ghana cedis a wo de toto ho hwe da bia wo kɔ ma yanka no de wunya no a wo hwe a ebro so eno ye de kan etoso bia no obi wa hotimi sigina ye no wanu no ho enso nam se oba na chi amanfo be sere ndi teacher ni we no ye ma yanka ni no wo se na wa menu akata no so na wontimi ma na chi biem wo be ye ni nyina bom ana obefa mayanka na ja chechire adwuma no sit down keep quiet yo still now there mayanka no adwuma no ana meye and say adwuma bia mfiti ase bia den but ultimately if you see those challenges now overcome here me did say you make a lot out of it as in penifo ya tete me di wa Ghana ha nyina no almost started said the Mr. Tia obo kwame despite no money ade a almost started said the Mr. Tia and time and teaching there for now there enimi musemekum but me said there meya mayanka na mana kwosro na ma enter into meat processing na ma be sausage na se say no nem vision owrado answer na we tu sa na moyi se wo ho kani anambeboa oh sisi ade me ne bi and owra mu no waja wa na se wamfa na adwen ma wo se kotwitwa nam o davi me nware obi onim bia nim se me nware na o si sa gina na wabusuafo ka kire wo sen o do na eyo mutimu ntanta but mitimi explain further e kirom se we ni ade a me pese meye ntimi so mi gidi se betimi aboa mi ntine empire na me bo se ewrade be boa me na bi a touch one crofo ma na me parents stream no o ma hu so o gina ye ya abrantie si ya na ye bai si etimi aboa ai owrado ya e wodem ha ye ne wudi nkomo nyina no obia ne nsem a oka okay e kire se wakogye ntete pa se teacher ni be ya adwuma enye ade foforo bi na siwani so abi a ye hunu ye yenim se nipa bebre wo Ghana ha sei no a ye wo kwan ye fa so ye nya sika nyem na mekere wo afidie so na momatiefo na hwefo de nim de me kan obetimi ko ba bi se me pese me nya sika me nya me ho se tam na ya mana kwankere bi a wo bedwene ho a wo ntia se efi se me nim owura bi a wo nya sika enso na oton politin bag nko a na oton enso ye ka sika bi a wo bekọ no ho bi a no obenya bi di amount enye no bi na bi a wo pese wo dre Ghana fo kakra bi na ebia wotwifa ho na bia oheda de we no famu saa sanka na nkwansira adwuma no kura na abaya ene nka ye costo e na eja na nka timi aboa wo eja say say the mekan no as entrepreneur no say wo find opportunity etimi hwe mi area mu ho na enipa dodo no etu kwan ansa no makoto na ntwinam ne abonchinam etimi mi hu se me establish wo me area mu ho na omo boka efa car ekono sa customers ni nyina no me osino no is surrounded with so many villages and even communities omu nyina ba osino sambe fa car kwa nyinam kotonam mama ya tia senti o ma na wo kire wo made no ya ebi ba ho beto nam na ebi ma me nso hu se ukura nam no a wo yi srade na fi no mpe no ho ne o mka sen oh say no mo frame say na nkwansere yeah over ni say do na nkwansere yes hey wani abre o yo say a bold decision me take I think say and then be a hu the ripple effect but me so chena bi no e be share you to be bre so and crying ama the omo person mo ye bia no omo focus no mo ye omo nhwe the amount for be ka won chen say na nkwansere me fra waji su de say na nkwansere ye hwe ni sei say yo im say obi ha wo ye sa adwuma no a wo ni sika waboa no ho ya wo moa no gubuo mu a ebi adako bekum mienu obekum miensa owura mu anu wache na beku no na waton anya ne sika wo de no etesen okoto na wo nso abeton ana yeah me de me koto me no mukasa this year kra mo ba bia ye ton na ntwie ye fra akate asasa wachi ho ene na ye market day this year no me wo ho no ma me so me be pen na ntwie ni bia ko ene mponche ni bia ko sai na nkwansere
And a day which make it say as compared to time now Chadian, they which make it say Seriously, it depends on say up and down. Up and down, but and your bad. Bad one. What about you? Let's say what the big can now TB free one. I say HS Brana I think these steps in the crump Timia Boama and Crofum you send your Jumai. Sisiano me were 2 workers are Bosomi Mitiomoka. Reduce unemployment rate so. Sankebia me were teaching field and Comoso or Monsano, they are not so bad. Hey, Ubi Pewunyang, Ubi will be so wampe. Nimdia wing na o de te Srade free nkase ho. Invite you. Say na nkwansere. Enti oba tremu akọ I export to be ana. I say the mechanic plan so. Enti ne yobonya mempa say obetimi aboan na in the near future no. And the interview obetimi akai so or started free her by nyame adom 2 years 3 years time wetimi adu ha. Tinye de mpa ebo tachire. Say oba kumase na nsen. Da bia next month meba kumase. O de next month bia ba kumase next month ru beduru kumase ofa praga ya wo so ko so amemurum. Why bia bra Sompa FM ne Sompa TV. Ne pese ehu anim. Meba che yo ma. Ye che wo trans one on one pa na ensem bi wa wo kire mu. Yo wan so ya be na ntwe na chacha no. Why? Meba che yo. Nyame nsira ho say na nkwansere. Nsira so fa medam asense. Abusu asam ne ye tetia ye wura justice do say na nkwansere no. What I say one sit down and keep quiet bia wa bre sit down and keep quiet. Hey, look forward ni ade nyina no. Okotwitwa nam e wo mayanka. Wo kira de wo senior high school. Ye wo apoye mantam no emu. Ewiase mu nsam no bi eno no. To de bia wo de bia sede na onya kwan akọ no mu. Ye nkọ ye waba. Ai wa show no ankasa no hunku. Mano Sonia ne Eric Murphy asare nso akwa nkomo afiri Kumasi Krofrom na ena no pa wabra man hene du boache wono so tena na dwamu wade ache bia dwumade so no ena manebo free Krofrom ba se hwemese nkwohwai Krofrom NPP party office no ene jai credo campaign efie wura wogina de wagene safo asa ne wo man na kora mu obi anwura mu biem adan ya wo mo de ka ba sa abosom yensanie won mu ntwiai na ye kwoma so ne Eric Murphy akwa nkomo sansa no pa no ya ne Ashanti Regional Director, NPP Communication Director, the ma as NPP Amanyoko, na Asante Mantemu Director no. Yera kwasi chei edi honkomo. Emma wachire mu se wante. Na tia wante nyese bia ne boapaye na momu na no dwoanda no kra no. Wokwo ye nhyiamu. Emma nhyiamu no wante ho bibia fiewura meka hwe ya ankyere no gise na no pay. Yese credo campaign fiewura agere safo a wonim ho hwe. Wo so fa kyire no obisa. Eje na ya sanso akwo biem. Ya ne Eric ekwa kodi ho enkomo. Murphy. So mama. Wenya so mama why? Akosia nie. Murphy say sia no ya bie ana omo da so tutum. Akosia be da se. Anapa no ewo ade ache bia so no me report ye. Ema me ne yenu ba owusu a oye firu a. Ne ba edi nkomo. Ema oji tumu se enye no kre. Say atoto o anaso o match o msafo FP NPP. Amanyuko no ensem. Na sisi ame no kasa no meda so ewo eye party office anoma aha ana metesa se be kwan wonti what say kansa wodo etwem no kwanya mianim ni about edumienu apa osima aduanan nesa NPP party office no yemieye na enhwemu amaye eche se ekobe na otwe miese ni party office no yemie na se yade afi omunsem anase yanyi fi omunsem no yeni ba usia esiri gina akase onye safo no efi anase wonfa padlock bia entutumu nemu entity a me intelligence agada ene se isan se party no edi ye ma me no oye feru ane kanti party no efa kwan bi so atu afiri ha ono obo onsese ewo dade so aba asafo eho ena wo si won party office sisi e me no kase no NPP Asante Mantem eye one party activities anase nema efa party no oye no wo yewura yentumi wuntumi eye ni TV stations no ai wasokwa no eho ene ofa adwene etoto adwene esi party no aginaye ensema ekoso ene se yewura chairman wuntumi enfemi ensaka wo de party ye efiewura no ai amount to 36,000 Ghana cedis so the call Ghana sika ni mo 360 million no
onye na adwin se obetua nemom woni mame no edi nkitaye anase onya enkomodi a ekyese sika no oye ho sese na watua eno nti wo fakoti kwan bi so na nka wa free ha wa bra sika no ontua sika no enti ne omo ye no se ebi be no nan bremu ekono na party mpanyifo no abetena tena ba ko mienu bi na mo didi nkoma na o ma sa tutum na omukọ enti se wo ba ha efi anopa no akopem be no me sabre no dia unhunu obi a ya obi won se party office no ya tutum na so efi no nan bre ekono wo mu a no ma bebie na omo asa atu e ka me se party activities a wo so mo ye no party office ya no esai e ka e wo mu nti no omo enye bio na enida ho mu no omo pese omo ye no mutu free office ya na fe omo de ko eye da de so aba ba bia omo AC omo party office no na akosia ne a enwiemu kakra Eric what you say e wo mu na won ma bebie Eric akosia anyambia hemfo ne wo mu a na won ma ba bebie na ho amoa yeni aba ye friend Samsia eye ababawa owo party office a yenka ne se party no secretary to the communications director era Kosichei Dakwa enti sa ababawa ye friend Samsia no ono ana ebobe no mensa no nan mu a no bebie kakra na bia communicators na betata kakra ba ko menu bibia no nan pa ho sima biasa na tum omadwane afria anase omofria enti from the side of the landlady ne de on tutu funu enye safo mfiri wo monsam nemom NPP mpanyimfo no na efa koti kwan bi so afria enti yewra kosi chei ekase bia onti ya na ne kwan so ano no onti nemom omo enimia omo ye na omo atu afria aja se anu omo wiewie omo ho na kwa party office ho ye betimi aka ne saa na so omo wiya omo abra obi ampam wo omo senka de enim ni senka comfort de okowia bibia ese obi ta ne do na so we omo nya comfort omo akasa eye fiura omo da no omo akomfort ba ho brebi no ma fi ho brebi Mofi me afa wonsi wa ye da se me da se abuja for NPP party office ya wo from e won ye kokodi nkomo e free ye na se na wo si bi wiewie omo ho no wo bi amani twia ya samu nti ye kokodi nkomo di free na samu ye ma ne nka ha kwa bi me dia asem we me nim dada ye bedi akiri na me ka sa asem bra ne wo fi dada ye di ka ye ho asem ama ye ka ho nsem wa na ye nyama wo mo ye be hwedi wo mu ye toa ensam no eso woni a oniso ko na etimi pia ade so ma wo bi na obi so timi pia ade bi so ede ma wo no e bi asem a me kan de enye omo asem foforo ningina ene se video bi enam abefo tentafidie no so ningina ene se ogura bi a na chi efri Lebani hodum na wo ba Ghana ha se o ye adwuma na wote ne ka mu a kire se wo pake ka no ewo obi ya wo ye Ghana ni ne shop animu se ye nyina ye nim se bi a wo pake wo ka pra wo ba bi a wo timi ka se bra mpa to me ton ade wa ha wo enti be ya wo ka no ye ni yie na me so mi nya kwan na me nton me ne ma se me ya obi antimi nsi obi ho kwan rusafo ya me ka se yi ye wo nyina ene se owura tenten gam pa mo mu nim Goliath wo Bible no em se ne saso pepepe na aba ekom ha ibi na no ana obi timi ho astem property ya Lebani no ete ye e wona sum se ye woni se Ghana ni no edi na tem so ni se eyade ade wo ohu ya ne se watwe dade ya etimi gini pan kwa ni free nsam se de enim se ka mo atentente enim timi twa atire timi twa no ya empanifo mpabi ya mutade nam na yese poma no owura no atwe bi efi bo ha mu eno ana owura no hu se kwa nyame anim ni Ghana ni no nsam wo keka no enye ne fe nti wo tene corona no wo de ate no Ghana ni so hu se da bi sabi nkyere de nti ni kwa se wo tena ho e ma sa Lebani ni we no e bejele nkwa ni free nsam kwantempo ho sa nti hu se Lebani ni no e de seka no e platform na wo tene se obetwa de ti e de free so a abusafo mo de mo ma yenko tie se de ensam pa ne se de Lebani ni no osi e de seka no e to ne minimu kire se de yesi e kire na ntwie kwan a ye fa so a ye kunu abusafo na enka ye pese imamo te masumu nsam kakra yo sane no aba yenko tie se de Lebani ni no wo de seka no eyi kacha wo de minimu wo de pra pamu wo de twi form na no tija kire se wo de Ghana ni no etiri babro twene no sane ma tutu mo a yenko tie bi na ye se de niema esiko
abusuafo nanka yɛpɛ ɛne no na ɛde ama mo sɛ bɛyɛ a mobɛhunu sɛdeɛ ɛnɛma ɛsiteɛ menim sɛ bi a video no wanya bi ahwɛ a woba Facebook a wobɛhunu sɛdeɛ ɛnkɔmmɔ no ɛsi ɛkorɔ video no nyinaa ana yɛde ato hɔ no bɛma tenten gram na bɔdwotɛku paa tattoo egu ne nsa ho nya agorɔ ne mu odu yie paa na wohwɛ sɛ ka no sɛdeɛ wɔsi di ɛtwi fam ɛka kyɛ Ghana ni sɛ ɔbɛgye ne nkwa de afi ne nsɛm no a Ghana ha nkwa na bɛtumi ayɛ wei wɔ mu kurom so wontumi nkɔnkɔyɛ saa deɛ wu nka wo koraa no sɛdeɛ wotiri nye grankie hu baabi a ɛhɔ na yɛnkɔe na yɛhwɛ sɛ nyame ayɛ adom ama ɛne no ato mu a ɛne ne nto mu a akɔso akɔbɔ awusafo yɛkɔ akɔdi nkɔmmɔdi na saa nkɔmmɔ yi a yɛkɔ akɔdi mu ɔde papaapa yɛdim sɛ nnuanom mɔsramifoɔ wɔn mo yɛ akɔmkyere ne de wɔ mɔkɔnkyere bra so sei no a ayɛ no mo fa nneɔma ani agorɔ ɛno na Coca-Cola adwumakuo no wɔn mpanyimfoɔ ɛna dadua yi wɔn ma Asantemantem ne Asantemantem chief imam Sheikh Abdul Mumin Harun aba bɛhyia de nneɔma nyɛ kuma abusuafoɔ ɛde aba bɛkyɛ na ne wɔhwɛ nneɔma yi a kɔkɔ yi sɛ gu ka mu anie adeɛ ma nom de aba bɛkyɛ sɛ nnuanom musamifoɔ wɔn ma kɔnkyere konkora wɔn mo yɛ wɔn so nyɛ na agya wɔn fa mo mmirim na ɔhene ni ama krankye buruni de hye wɔn ɛkɔ hɔ maame ma hen ya adeɛ na pom Kristo nti me ho de akɔso ho de aden okɔ ene nneɛma mu te sɛ oh yehu adom bibia da na kwam kama wɔn sɛ edru sabre a Ramadan muzramifo mu nyina so num no ɛyɛ adeɛ ka ho wɔbɛkyerɛ kɔm wi a wa zakat enso aka ho edru sabre a na wɔbɔ mpaya sɛ onyankropɔn Allah sɛ wɔn fa wɔdom mmerɛ ti anɔpɛ yɛn ka bi nhye mu sompa said ye adwuma no a na yenya ne ntie sɛ nnɛ Coca-Cola fo eba be ya doye to omo to nsa frɛ yen na ba ya ba no sompa no ya ba e de ama de hia e wo Ghana nyina Asantema nyina na mum so ame haidie na che sɛ yo mu die mu pa wo mu so die mu ni eti na ɛsɛ yekɔ fie yekɔ ɛsɛ de adwumadie ne tie no kwasɛm yekɔ ɛ ne sɛ de wo kana kɔso asa pepepe Coca-Cola fo bronyi pa ya obo adwuma de ma wo mu firi ngresi ohima krom ɛna wa ba Ghana na che sɛ wo se wate sɛ Ramadan ne be kɔso a ɛsɛ wo ba Sheikh Harun Mumin otoso mienu nkyɛn na wode eniema yi ne akade di bre no na waje onyankropɔn Allah enso ensem hyira enti akoya na kyese sa pepepe ene akade de dɔkɔdɔkɔ no de bebre ntansa bubu anwakufo batem se kora egu akira kyerɛ sɛ nya asɛm keto akora no na etwa gui na eno na na mebusa bronyini ni sɛ we ni de di kan a womo yes ado ye bi dia ma Muslim community no ana no so dabi ono oba ye nche batutumi obebusa no mche so womo taaye pa ya we nye di kan a womo yes ade we sei na womo adwen so kra ne ne mapa bebra womo pese womo ye de ma Muslim communities oso ono watutu kwan de akọ eye bibi maya hudo bebre so a muzirami somo no di ntini wo ho a wono womo anyonko fa pa enti ye nso ho a wombe koso aye ena mi zumi kobusa eye Sheikh Mumin Harun se enieme ya waji na wo mo hwe kwan ena osi dabi na o mani na so eye putupuru ena eniema no waba na nya no nko anso na wo twen afa no wo betwen kura ma eniema no amanyofo nso edi bi aba be ka ho ti we am wie na mi busa broni so ofuto bi ho a odi be ma Muslim youth no a ena otu wo no so fo kama enti we ade o ka no sa pepepe eneti o ma be ya doye no ama ebi aso ye kura yeso na sa kokuyi a wo kan o ha ne dodo no be sei ano bo sika na ai oh ena se de eniema kosre akoso ya ye bubu ano bo ne de a betumi akwana nim kakra ni nkoko tu figa bi na fe be wi ase ye metwe mabo so wani bia yes so mani premeni wabagum nti akwani mu ekwansa de ebi atumi afro ya bro sai de na tumi se kwani oh ya dase modi adwuma ewusiafo hiri ni ama crunch no so mani premeni ampani ene woko ne memem wode bibia bia ba ya danase pa dase ebru dase nyado na ya bagenti adase kwabra bagenti adase ebia ma adwen da ne mu o sepa nti yanko ya nim na ya mra na sade de tasi aka ne nato so no bere ne fabia obeha yan sabe de ta aka ne nato so de otumi se wo miamia no fo na asem wo ho amanfo adwen nche no se mo amudi achi wo Facebook ne YouTube no sepa wi pa nya agorokora nti Facebook no so ayese wo ho na agosu akobere no mo se yo de wo ha no eba
ana kwosoro nti de wo ha yi na making kan ebuso from Facebook messages no aba ma making kan bi wa ha teacher kujo tapanyine susu ni de nie ngame ahafo no North NPP Youth Organizer and was aware Ghana for drumra bi a aya yankan nioma wate yankan nioma na sane Yera James jachi question wo fam wo no emu aya na momu no ye de bi adu obi pen enti wo so no so yetumi de bi di no sa pepe na ekoso azema kronom ono so de nie eno wo che se wo sra ban se wonya na fam de bia sesia no na colleges of education wo mo so non teaching staff fo ate atuen ekoba no sa no na ha de suane ade kire enti aban no hwe na wonya bi nchi akase nkoma kwabena abankwa yeboa aha enkame national chairman NPP eno no oyibo boaten atwoma na behi no de de free eno say honorable question de in fact no more MP say yempa na MP bi won kwotena ne ba bi na foforo so emra enchi akase nkoma lawyer Justin Kodua Frempong NPP incoming General Secretary Nana Kwia Moaboaten Ablekuma Central and was 11 dia ye o mama yanyin tumwate eto dia wutua eboa moman kyekere ye koye edigana fo yanhwene ntimi ntuato ya o Bernard enso edie ne ashes and was wo hwe free sunwan ya wonso ye dase ye papa na dia ba ne dia kana de kwa na ekoko nti kwabena fadia ho ebi anyame ya adom free dwada ekro no ye be ma o mo number obetumi ede won sam no nyina afaso if you say Facebook no say the messages ne so dose no we say wo kan a na obi de efro no na obi de efro no basa na ne kenkan no ayeden tie sere mo ade free dwada ekro no edita gusu ya wo ye ho adwuma ye de number no ma wo e free anopa no nsia kase prem tobre ne anwumre de no wonya tese ya tena se ne de kase na ebre wo nko ade a na je say won sampo no ne ne ma no de gusa ahoma no so a enya kwa yi ne baako e de ma ye be kwa mo no ne aba na ye ba fia na fe susu no fire cover yo I was for your kwam no nsemu na America man mu na mabeto dwase wo mu state baako Brooklyn sebra ye ka say one mo hye bi ani pa bi no kofoforo ye no ade baba chi nei wo ma hu de koba ye de hu yanse wusie en na ma hye no bi no mra kamra no mo say de asem nie ye sisie na say bi de ka ko di ahwe ni pa bewu ayem hye wo mu de mrika adwane asie free bus nim enipa sameka se won mo prepra nya asem ketwa amamba ifo che se mu maako dum yensa de wodo makwa koguwa ya sabe afoforo so de na mu aye de won mo frifiri mu kura de won nya mfa matu dwa enti aka wo bia menne ya America man won mo ni abre ya won mo ye hye ya pasa ne be ya Brooklyn state won mo no hye pa fa akwantu ho sensam wo kene bi no sa wo ye na ti se ye ebi entumi ensibiem ti ye gina we so na ye de ensam no asi na abusia ye ko central caro na central caro no na wo wura bi a wagidi ye pa mo chese wura no kra se din a wagi nyina na nya din papa din fo no okromfo pa na ma sofo bi bompa ye ma no a se de wate ne ho a mo abaye wo hutini se wo bobra papa e wo central caro ho na central caro ho no mo okuo bi wo ho a agidin ye pa na opanipa ya odi animu no otese owura no su ne ban ya wada na die se obi o okromfo na afede watimi agina ye wa brabo mu sa no de se o ma ne meyo a ya yie ampani ampa ya mamre ne amane am owura yi wo de na sise meyo na sade wo si gi fans wo mpan wo no na de nyanwa nwase kaze gwa de bra mu teacher ni stop work ne look forward nyina no o so okoma yanka sa pepe ena no so central car lo honum atimi akoye na no na ebra nsiamude no ekoso e wo car lo honum no president e wo democratic force sa ekuo yi wono na edian din ene Noel Constable eno chese Mackenzie ya wabon ni so meye mewoi papa no o ma ne gina prekope ya chese obia no no anyina sade abato ekoso wa Ghana hatimi ka se akoso ya anase wo fasemasi de wonko akobra wo no obi anyina bi yum no sa pepe ana ekoso enje sade central car lo honum de anije nko a ene ekodi ama owura Mackenzie se ono ene beye meyo e wo honum na busuan ye begina so na afenso ye de nsam nyina aba na wiye ene awie wote ye nka ye da ase papa koso na ne ye nidwa wadama aba fotentafidie no so de ye wo honom ba bia wu ede amayen YouTube no ye adwuma Sompa TV ni me pa to sa fe ne bia wate ye nka ye wo soa me ya ye ben Emrom Hotel brama ye nidwa nyame ya domo a anwumre no nsia so bete ye nka se de nsam hodo osamfo ye ho adwuma no kama ede amaye no ye de ebesomwo aboafo no doso sahene no eye owura Asante Yeboa Benedict eno achi akosua somua and often so voice editor Kukua 1
apple no di kumi fie ha me ba ye san so na ukọ MC room ho say no oh what che say akiola no ne abusuafo no eja dwuma basa botum say ya basa ya ukasa kwa wunsuro che rock num nyina eboaye na wenu free yenua ba somua ho was it when your latest Dubai burger in town in the building and Ralph Drake and Nelson Ralph Drake and Nelson Ralph Drake Nelson papa no he obey bruni Ralph Drake Nelson e ka so be the Drake na ne busu onwi bi o the Drake bi na busu onwi nsa onwi Drake Ralph Drake Nelson yes wo ye pa o ma usika nso a o ma usidis o ma Dallas enti akoso ya ewi aya ye mumu pa bi to so na mnyini pepepe nana kwabena kase eni awia mene akosia eji wakodie ya kramo nanka obi ni